بلندبوونا بەهای کەل و پەلێن خواردنێ و هەژاریە و نەدانا موچەی و بدەهان ئاریشێدن وڵاتیên هەرێما کوردستانê û تایبەت li qeza Şêxan di navda derbas dibin. Arîşa bilindbûna bihayê êk amperê kehrebê bo 21,000 û nîvan welatiyên Şêxan bêzar kirîne. Welatiyên qeza Şêxan jî dibêjin hikûmetê ageh ji rewşa xelkê nîne û kabîne pêkabînê rewşa welatiyan berf aqarekî wendabûyî dibin. نتنه امپیری کاره به گران بویای مولیدا بلکو اوه بو ماوی 30 ساله حکمت الدیف حکمت تتن خوش کابوی ملتی دبیجیتن دو کین لندن و پاریس و دبی لی بمخابنی و روزانه ام دبینین کارسادت مزن بسریوی ملتی تن جبر هندیجی اف ملته دلوی یه رجبو جوی ولاتی چونگو وان حکمتت ایف دی اکل دیف اکی هاتی هیچ خوشیک و ویانک و عشق و ویانک بو وی ملتی چی نکریا براسي عالمك زور بيزار بيا امبير كهرب بدو 22,000 نيو وبطالة او نفط دي دوين عالم يعني كيلو طماطم بيا 2,000 وربع يعني اف كيشكو مالاتي زور بيا المالا اف تشيكا خير بطالة يعني حتى كي حكمة دي خوكركت يعني كم عالم المال دار كيف بيجي الحكمة ورا افا خانيته وافا خربوته وام دي براسي عالم بيزار بيا وعالم رابطه سرخۆ کارمەندێکی مولدên Şêxan jî dibêjin hikûmet gazê nadet û birêya bazirganiyê dikirine bi giranî warwesa rewşa kehrebê jî di xirabtirîn az da ye lewra bihayê amperên kehrebê zêde bûye. خدای و هیوی راست گرانه گلک مولدیش گلک ده شولی 410 ساعت تا 400 ساعت مولدی شول کری و گازی که گرانه تقریبا لیتر 800 و 900 یا گاز حکومت جهاری کاری نکرد تا خدای مولد کو بای امپری به تخواری بوها ولاتیا اما مشکله کاربا عام جی گلک خرابوی و هیوا چویده بلندبوونا bihayê amperên kehreba molidan bo 21,000 nîvan welatiyên devera Şêxan dilgiran kirîne. Evê çendê jî didene diyarkirin aya hikûmeta Herêma Kurdistanê ageh ji rewşa xelkê heye yan ne. Ekrem Derwêş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.